voina lung kan phum tuirini small hider project thi Congress sarkar lai khan kumsang ni le som paruka bul an lo tran dai to ni externally aided project nuai ni turin an ngai thak tang khan new development bank Shanghai an lo dok tana Congress in bul an tran ni chu ti chuan akum thum na vela kumsang ni som pakwa khan MNF sarkar khan ron chun zom zelin abulton na tur consultancy ro in tur kha US dollar noi thum kha US dollar noi thum na tam ve noi thum mi kha ka kha thonin abulton na tur ron peturin and sanction fela MNF sarkar khan adong ngam lo mai ni US dollar noi thum tun currency a chonin tuna hian dollar khathi India paisa in chiang som kwa ni ka hiya vir so khanin kan lo khatem chiang som kwa vel ni ka hiya paisa hi currency asu suwa chiang som kwa vela lo chu tai la abat tru ve noi thum magdadoi samnit pasari dai ni atru khop mai chuan kan sum din thirin leiba nei bel le theidin huna kan ding lo anti ani mel bera athat tere nen athona don turania US dollar te su Indian rupee chon tam deu ania ka kha dong nam ka si lo wa sa chen mo te chuan an bo zui ta lo shim shimani are ta vang vanga kumngadua ZPM kan lo sarkara kan minister le kan official ten thone ngai takin itinung le te ngon tia ti chuan kan sarkar atanga rei lo te akhan athathum na vel ani chu February sang ni le som ni le pali akhan kan tinung tran le ta ni ten Ministry of Power hianin kan han ti nun atanga reivak lo akhan sang ni som ni pali September ni som pasaria kan submit man ani nan thok chak khop mai sang ni le som ni panga February ni som ni le pariata Department of External Affairs Ministry of Financing min pom saktani so atho hun sung kha re lovani ti tak zeta na thok du han nei hi chuanin thil hi a local chakhop maya he project hi athat em na chu kan sumpuk na tur new development bank Shanghai atang hianin apung hi za cheng khalle poisa somni panga chawani an that zia chu ringot po chu puk it omani za cheng khalle siki punga poisa puk tur yom seng kan in chu na saviavin karin khatiang te kan lo ngai sak lo thei mai te kha amma kisukati tharle thina chu kumsom panga chunga kumsom pako chunga ru turania chu mai cholani lawa keini ru tur kha ni vek lawani za som riat kha central sarkar na ru langa za som ni te chak khan ru tur alani le ta zela chu chau po solani lawa za som ni kan ru ve tur tanga azad ve za som kha min la pele donani kan la recover le donani ti chuan kan tum tur tak chu za som ang vel ani chu loan thami ania etiang loan hi atam thiang per bukhi kan duwa contractor te supplier te healthcare bill te khatiang power bill te khatiang bat ka athalawa GPF bat sakte thalawa hetiang loan thami hi chu atam thiang per sarkar hianin buk theila bat theila ti hi sarkar tham dan ani di chuan aman zat te kan thetoa tuna hian
ka project monitoring unit PMU kan din to a report min ron pe to a foundation vaina alung kan phum ta a luang takin thok thei tai la kum nga chung chuan kan ti pui ken thei kan han be sei niom tak ania the PM sarkar chung chuan in kan chi man don lo ni ma ro chu bo zu zel thei turin pathian le mi pui tem un tha min la pe zu zel tu ra ngai ila kan power ma mo hi apung tu la hey kan sarkar hian industrial and investment policy kan siam thara ama industrial policy ran investment policy ranan nei kha afuin country lo wangin mun khata kan duanga chuta chuan kanrama company lian India company nemo overseas company nemo kanrama investment ron titur tene na hian a thone tiam kan nei ni pakana chuan ram a thonin kan peng chu kan ti ni panina chuan kong kan sial sakang chu kan tia a pathumna chuan tui connection kan peng chu kan tia a palina chuan power connection kan peng chu kan ti ni khang aman mane ro chuan manin a bil chun choi ve to ma atira khang jong som kha low provide vek kan tu mani chu company lian te hian min beng var sot maya tu na po hianin Chamber of Commerce of India and the CCI hianin Calcutta chief guest turin min soma kakal theidon edon lo khreloba chunga de chuan kan mu tamber tur chu company lian Mizoram investment tidu te an di don ani kha kan lo lak lo chuan kan power consumption kha asang le don ta tinania tin han holding scheme noya kan entrepreneur hoving man la ta sup maya Thil processing tuna hian kan Thalaite ma alla na semem toni kan self help group te po hian Thil na no hian siam chuak toni power ngai fik ani heng hi chuti chung chuan tuna ke ma ni nge na kan thar chuai chu megawatt som po ala ting thathum lo ni yuti kan dia tangin kumsom nga pali mel kan hutwa kumsom nga le pali chung khan megawatt som po kan thar mu mal lo ni chu kan muan zia chu ta tang khan a hria ni kainin kum nga kum ru kum som san kum sari choba kum som nga pali chu nga sarkar ma sa ten an thar chu ai tam hi thar chu nga kan tu mani chu kan an lo na em ani then power purchase chung chang a he chu nakina tuna khati khopa in to de lo kan ya wang khan atlang pui chu tua kan official ten an chu na chuanin kan ta ni lo kan thar chu tle ma wangin leivek khani ta man ngai vek ani ta thakata hian cheng nuai sangli zeriat som sari pasari manvel hi kan pek ring angaya kum khata chuan cheng noi singa sangriat zanga somli le panni power kan chit man hi kan pek angaya kan budget a hek hle ni chu chapa chuan in har san na kan han to chowa kan be sei lo reserve power am tia hetia national grid atanga quota kan chit thei to quota hi kan nei ta ni ma se kan kham lo chang am ta khami ba kan quota pela extra kan chit man reng kha kan pek le sel angai ta sang ni le som ni le pali chung khan megawatt som sari panga kan quota pelin kan manga heta hian cheng noi sang sari zanga samru kan seng ni chu in to de lo chan hek zia chu poi de mai nia khatia khan India sarkarin regulation hi anon siam har tuala tuna hian state power in to le to de velo te hi kan phur hi ari tual ta kan tran angai ni
tin tuổi real shortfall bill kan be sei mi lo min thing thut boka sarkar ma sai kum nga chung an lo bat tling khom chu nuai siang khan le zan ni rul tur kan nei da thut maya atamania nuai siang chung kha chu shortfall bill chuange kan ti chuang tui real hydel project ina power asiam chua tur kha eng har sanna em mo wangin lo siam chuak thei da lo sela asiam chua thei lo man khamin bill tho tho ni chu shortfall bill chuni chu tianga power a thar chua lo po a choi zel tur chuan kumsang ni pariat borvel khan agreement an lo sign to sia ti chuanin kami shortfall bill thar mia lo kan chit mia lo man kha vai bel cha sing khat zani nuai khat zani kan han choi kha ngai ta kai thok le khata chuan kan petla theilong chu heti zat zat chu adik cha chuan kan hun chung mi pon ni lo wa kan tia ngai dam kan di ma a power minister pum manor hala ko harla ko atra ang ro ko maya kan chunga in tropiana ti chuan installment te in rule don nia min tia installment som pali kan rule to a som pangan hi treasurer tuna treasury hian omek ning ka ria kan rule zo don ta ni chu chung te chu kan har sat na sum lama bel cha tu anitani then electric bill hi ahuna peklo chuan apung zelani a penalty kha oma apung zela chu pek tlai wanga hrimna kan ti meng chu surcharge an ti ni sarkar ma samuna khan an choi bel akha ahuna pek lo wanga an choi bel akha nuai sang ni zani panga a omani a wi om khop mai pek tlai wanga khati za han choi ri ngot mai kha chu tin a bil hrim akha nuai sang ri za sam ru pakwa an lo ba ani chu thlanga chungin kan rule vek ani kan sarkarian tin kan sarkar ta theito kan minister hovinan an chua pek tlai wanga choi kha pek tho ngai sia gom thlang pa lei ba a huna kan pek lo wanga apung ne na pek le tho kha a hek mai a so wangin ke ni chona hum ta kan pe turani kan tia kan han tum ta kan pe thei ta zat mai ni tum na an omi chuan ei kan official house zong tan en tran kan han la ti chuanin a hun zela kan pek ta ka wang khan pek tlai man hi kan choi ve ngai ta lo ni tin chu lok na chu a hun taka kan pek zel chuan a bil ai claim kha bin ngai dam thin ni cheng noi za choi tu ni se a hun kan pek chuan noi za pek ngai lo noi za ai claim khan pom the ni chu rebate an ti ta hey rebate chu ti za kan dok to kan han ti ngot thina mi pui tam tak hian in a om zia thelo ni rebate om zia chu a hun taka electric bill kan pek awanga min ngai dam na alom man ani ber mai choi tur ai claim kan choi thina chutianga kan ti awang chuanin rebate hi December thla thleng khan nuai zaruk songa pasari kan dong toni la mom de wasin pian i hian kan ram sum bo ma poisa anon sung lut nem le ni ten chu ba ka chuan power trading hi aom le ta power trading om je chu central generating station atanga kan chit za tur kwata kan nei le ta chu me kan kwata chu zan tin hian tian a local ta zan tin ti mai na chu ta
กันมันบางข้าเราโอ้ยอันนี้กันมันเซนโลจางข้าองเวฟไม่เสียกันกวดตาข้าในบอกเสียกันมันเซนโลข้าจูกันเราเล่ชอนข้าเท่าอันนี้ตากันเลยน่าอายตัวเต็งกันเราเทตากันเล็บเวเทตานี่อามาเราจุดอย่างเราเล่ชอนตัวจนข้า power trading อันที่จุดนี้ตา power trading ที่ตัวจวนนี้power bill ฮีนิสมสริชุงะเปโลตันจวนตีเทอันนี้โลนี่อินสอยเชียนนั่นลำนี่ละเว้นสการมาสักขันนิสมสริชุงเตะ power bill เป็ดเทโลบางขันอันมันบางค่ะ power trading ตัวค่ะอันเราเวมังโลนี่เอาไว้มันนี่แกนี่ชวนเอาคุณนักการติเสละฟังเฮียนินตัวไหนเฮียนิน power trading กันมันบางกันเราเล่ชอนนี่หน่วยเลี้ยเสียงขัดสางนิจันเสียงขัดสางสริจันนิปริยไปสักกันละลุตตอนนี้จะกันเลยเพราะแต่กันเราเล่ข้าในตาข้าก็จะเอาปุ่มปุยกันปุยสมุทรตัวเนี้ยกันเล็บกัน profit สู่หน่วยสังเรียดจะสริสมนิปักขัดอัดลิงนี่ที่ชวน rebate อัตรากันมูเล่ power trading อัตรากันเล็บปัจนิเบลคองข้าหน่วยสังกัวจะทุ่มสมสริปักวัวอัดลิงนี่เวลาอย่างกันเปียนี้มินิสเตอร์เล่ทอปุยเตส่งจุงอาเฮียนินตาอันยังเบอร์เกรดฟอร์เตcasual employee เตปอนะมังMR เตปอนะมังอันสบายจังเห็นลอมถูกก็ใส่ดูว่า power ฮีกันมาหมดที่กันเชื่อละวางินอันละกายันกันทิลพัลเวียว่าดวดปอกันดวดเวียวันนี้ฉันกัดส่วนอินดูสักลุตุกเตปออันรุ่นที่ไม่เทียอามาเราจะปล่อยสายอันละลุดเนี่ยมันนี่อันเซฟเนี่ยมันนี่ขัดยังขัดตัวน่ะส่วนกัน department ฮีอาลูนิเวตาซุมทุนินูนิทรีน department ค่ะไว้น่ะส่วนกัน source of revenue ปะขัดอาลูจังไทยตาฮี achievement รูปุยตักอันนี้อาลูอมเล่อันนี้เต็นกัลพงทาร์ฮีdepartment ในหัวตัวเราโน่ละปะขัดจู bill pay dan system billing system thar hian ya emi tur hian software te anan boi puya nikomars thla khan pilot project in ain chinna anan neya ti chuan district capital aten an ti chin so zela nikum august ni khada tang khan mizoram pum puya hemi kalphung thar hian bill kan lo pe theita Android le Apple application mangin kan mobile phone atang hianin kan handset atang hian online in bill kan petheta veka ta bill petura zuk kala taxi hire te zukin tlarte angai talova hi thil thar lomom tak department in mipuite all samna asiam ani tin adang le chuan RDSS smart metering an tia hi tuna kan meter man lai ang nilohi smart meter ron thak so zel tur ania hi department tan po tha mi pui tan po tha emya kan zo van hun hi kan ngak le khop ma tuna hianin consumer mi sin hi le sang sari vel chu smart metering hi wasak to ani ti zo lana nga le long le mai tin mi athok tu company de po hian thataka rang taka na an tho theng turin harsan na an ne pia nga an harsan na ang te sut kian sak zel hi kan ti tur public interest ani ti wena kan soi duwa kan thok tu company te hian ahuna bill te an mu lawa mo harsan na khoi mo kan lo siam sakhian na in atuara apoi thina chu ani chau ni lo hian kan department noi kan thok tu te kan contractor ni mo kan supplier mo layan ni mo
heng ho hi kan ngai sak that angai em ani tin kalpung thar lang kan mule chu area bunch cable ania tuna hianin electric hrui kan nei thin pang ngai hi bare conductor ania hei thak vek kan tu mani ala om nimin mau lerin thing lerin han huak kan track chok ka khan achia khoi palina la om box ya hei hi bunch cable in aerial bunch cable in thak vek an tum me ka tu na hianin chu hruidum kan ti heni hruidumin hrui lui hi kan thak nga injam nok nuai hi alo fel duak nga tin a him don bok ani kha kalsak true le bok ani tin kan malama kan ba an soi le ilangin tui vai ni chena kan ngai thanual to nga kan thual le reng nga tui vai hi abulta ne rei to khop maya sang ka zakwa som kwa pania congress sarkarin bul an lo tan dai to ni DPR te pon lo siam to ni ma se an puitin lova chumenu a chuanin MNA van lo sarkara an zui talo frima are tawang vakani kum som thum pathum nuwa engma tilawa kum som thum pathum hun kan khoral nuwa kan sarkar tharin itinung liang kan Taite-a atira duana khan chuanin meguwa jani song thar thei turin antia Manipur chim tlat mai ni Manipur chim ka chuan Manipur sarkar nen agreement siama power te ka insem ve ngai aboi thak ne noi lutuka chu wang chuanin a ko na ko hi ti niam de mayang meguwa jani som ne lovin meguwa za som thum pani thar thei turin Manipur ram chim lo tur che chen kho pilang athanang zo kang kan Taite-a chu tiang tu chuanin ruam hanna anan siam chho le tuna hianin Department of Economic Affairs Ministry of Finance atangin nuai jani somthum kan dong to chu transaction advisor roinan ania hemi na han thok turian kovel pum wa pa company lian le mingtha an saniang company tuna hian roime ania DPR an buat sai zo to chu tiani chuanin khoya tang nge sum kan neng ti bok kha kan ba chu ani le ta sum tur kha kan pe na tur kha kan han ngai to le anga kan mu thei chuan hei po hi kut kan thak le mai don ani tin tlong kan ngai tha to tlong hi megawatt zavel avel tia soi lo chuan ala chiang lo tu na chuanin chu tiang tura be sei chuania hei hi I estimate hi kan revise ani September tha hianin kan zo thei be sei ani ti chuanin estimate te kan zo DPR te kan zo fel chuan a ko na tur sum bok kha kan try to ten an ngai to le anga a pung tlem lon thachi puk tur te kan frame nge ke mani budget rang hian kum khata hianin Bible se sang khat te vel hi kan da anga ti chuan Bible se kai Bible se sang khat ka ti nuai sang khat vel ngai sang khat te chu kum khata hi kan man tak chuang lo ba voi khata project mamo zong kan budget da kha ngai lo ba kum khata kan man thei tok tur kha kan da kum le kan da bel leng kha tiang po khan kai mani budget tang po hianin ti thei chin on ve thei tur ngai ania tiangin tui chang te kan soi seng lo banga solar energy han soi le tai la mani lo ka khan thlahui ni som ni nia khan ten zola megawatt som thar thei tur solar plant kan va honga tin tuna yan sumsuya megawatt nga thar tur thome kan ya za som ni an zo to an ni pani hi kan ta liao ani
adang ni cho hey mita an nia tui real te po kan lei angai ta sel ni mani thenzo la kan ba honte sum suyami ta hi alo puitin huna chuan a free ani kan ta leo thonin kan si thei to don ni hei hi a that big em na ani a ti chuanin Mizoram Village Council som sari panga vel hian kan khua kan rama solar plant inon siam don chon ram kan pe thei chuan ni an tia visi som sari panga vel in tu na hian an ram an phal thu anon soi to kan lom khop maya chung zinga chuan panga hi an than chin pot ania chumi ta chuan expression of interest ti chuan ani to a kamaro chu an chang thadu lo riau maya thok tu lampang hi an interest vak lo loma kan mu don nge don lo hi soya hara tin vankal solar kan thrilar le a kan ta ani lova le ngai tur khania tuiri lang chia khan vankal solar plant khian enga ti chualo chuan ati chualo man ka kan soi ngai tho boy thak je chu kan agreement an lo ni miawa ti chuan transformer a chetani transformer hi nikum me thavel atang khan a chetana van solar plant kianin power ati chuak to lo ni ati chua lo man kha thlatin noi song an joy ni that meina tuna hian noi zathum som riat pasari vel engati chua lo man hi kan joy to ni noi zathum som riat pasari chuan transformer tam tak athar tha alei the ni ma se hi kan khiat na alare lo wa ke in ka khiat na phei chu lare lo khop ma ya na tinga ni kan lo ngoi pui veng o ka tia Thil hok lo takani thatin noi som choi ri mat kha chu wangin nimin Piap khan kani in sin na hianin arang thayang pen transformer le tur lo zong sar la in bu vele kan leang so kan bun kalang kanin tia an zong chang dong ani an bu vele kan lenga poisa chu kan pe mayang ti chuanin kan bunanga thatin heng ti cholo man noi som choi zia ka top tho dong ani heng te chu mun mo nar mo nei chi ani ngoi in ka ria tin rooftop solar hi hei warzel kan dua mani in chunga solar kan han man chok tur kan han wa hi tu na hianin mi chung kwa za sari som kwa pakhat vela hianin ti sak an ni to a bel khom chuanin megawatt ni point paruk pani a chuak dai to ni tui ko te nau a hen to ni hei hi war tha khop mai manin chunga ti na rem chang nei chuan solar energy hi lo ti langin khata tanga power lo chuak chuna in siam kha heta amen grita khan an thun zom maya meter fronten wa ti chuanin heta pi ani department atanga kan bil choi thina kha asutla ta doi mai ni in lo thar nem phei chuan man bang in nei phei chuan sarkar le sam non chu ni chu bang chuan in chunge mo mani compound nai vaya ama in todel na khop tur tau nei chuanin kan thlama ke thleng hianin hei hi wari langin i war selangu hei hi apoi mo em ani ten tun lai khovela tui ko lam ni burbur tolovin pumping system in a local tran le ter to maya tuna hianin vankal abok tui chang khi hei akongte lai me kania megawatt somnga thar chuak thei turangai ania chu apam chawin ani don ta ni ramati chebe vaklon hei yanin hei hi arang theyang pera zo ni selangin priority ron pek chan ni sela sumle pailama po kan harsa chuan hei chu finance ai ron thlen zelanga ati dan kong kan lo zong zelanga kumnga chung chuan hei hi pe thei kan in be se ni kumnga chunga megawatt somnga kan pe man lo point
rei chuan kan pel ka ring lo ti chuan heng neu han soi hianin now chu apai tu lo chuan an hring thei lova hring nu a po nu from en kol ai chuan an nu taken en kol zui zel kha at fu thina kan project then kha ti chu ti puitling tur chuan kan la sarkar le zel angai mangai ti ta kha ri ru a lo lang ani ti chuanin kinga ta khianin kumnga chung vela megawa somnga kan thar thei chuanin kum somnga chuak chunga an thar let engma za kan thar don ti na ni ngal riwan mai ni power kan in to del vat hiangai brigadier ti sai loman thei to pin alo buai puya amun line ra buaya thil ti thei vak ani lova ni an ni khan tuya bairabi ti khachu pc zong hian ni soi thei veka assembly house a po kan pcu now the kafiama kan people te tharau hi chu ri di la kal thina pc tharau hi chu bairabi a kal phot thina te karin te an policy an chiang ma pc ho kha en tong tlak an nin ka ria UPC yang dewa ni UPC boy policy an chiang an turina hiani chiang turani athani ti chuanin kai sarkar tir khan Delhi power minister kan zu muwa pu manohar kha kainina kan ngai poi mo song kan project kha kan kenga anni khan ngai poi mo kha min lo an lo chok ve buka chung sing a chuan dar zo kai pumping system so an ron chok chuak ta dar zo kai so asami a tui pui lue so chuan mang don lo dar zo kai lui te tui so tok em pumping a chuan tui tam ngai reng lo ba ti khanin chuna solar mangin an pump chawat langa zana ama in power ngai lamin gravitational lo chuk le chu chuan power siam ta chu alo phor ve thung ta ni kan power minister chuanin hei kan ngai pui mo he thok tu tur po atan po SJVN company kan thang fel diam to nia karon tiranga PowerPoint presentation ron penon chenia tia Mizoram House an local ta kan MP te po ka soma chuan kan ngai thatlanga an minfield dan chuan sami dar zo khotlenga motor kong te so kan lai zau vekanga tuna lei po so kan do thak vekanga khuwa inza ni borvel hi chu ading dong na employment po a generate na sa don ani tin asira khana khuana kan siamanga dar zo tlanga da khol na kan siamanga kan pam chho mai dona thilati chelowa atha tui po kha ngai tlem ma tui huwa kal ro ti kha thla thlenga ngai chawa angai le ngai kha tikhanin ein rotate don tani chu megawatt sang ni le zali ti chuak thei turania central lam ina an priority an dania wangin kan an soi chonga kan thian thang khaten pudwa hian thu war dewani a khiat sual aniang chu tiang om thailo megawatt zali ti na niang min ti saka kan ho tu te poi min soi pui thangam tami alo me da tang sa ma seng hi ka document ang kim kan nia mansana khan parliamentary standing committee ho in minon tlok khan evening dinner le culture program kan lo nei pui khan PNE ministry atang joint secretary local be ka be fal lok du chen ya ka tia kan soi du na enga tinge khan ti khop khan min nora ti ra khan megwa sang ni le zali te chu atam maya kan bang seng don lo ro puya atira khan min nor na tereng en tu na yan a company yan eng ma anron ti lo nia heta lo kala voi khan min muwa an re wang ania company hi etiang mai men ni chuanin thap kadu na thok lo tur company ro hi kan state chu man kadu ho lo nia ka tia ya chuan a tha na tur chu nang ma nin ron zong bula min tia kenin kan zong mu thei lo wang a chia le tha po kan thelo company lian na ngai bok sia nang ma nin lo ngai tur u tha kan ngai ni ka tia chu kan MP tu na hian South India ajin me ka kan MP khai lo bo zui don nia ka tia
ama power minister le po hian in nel an ne tu na kan MP hi tiang chuanin chu kan ti bok ta a tin ni china kan zu kala kulaya power house bull tur an hoi vel khanin helaya hian pumping system hi ati thei mai ho mango kan tia ke ni le mang ngai na ne nia kan engineer ten ron survey ola hemi tu ru ni kam vel hi bul tlang sang tak pam chong na tur a omani atui ngai mang hianin pumping system in helai hian mega wan engemaw zat kan ti le thei kan be se ta chuan ro survey turin kan cha du hrim chawani ten tu na hianin Mizoram hian khosong ni le pakwa electric ina ala khen velo le repair ngai kan nia chu te chau chu tu na kan nei hi ani to a heng hi ti vat kan tuma ten FCAA bill pass alo ni ta a ei then khatin min soi lava Mizoram an thal don te min ti vaka ei kan mamoni elaya hian project kan ti don ren chuan P&E project an chuan revenue an te langaya forest an te langaya clearance angaya kha kan har san na lian thin zong song kha tuna chuan state sarkarin in principle approval te kan pek thei to wang thune na sang kan nei ta ka wangin forest clearance chungchanga hian har san na vak kan nei to lova FCAA lautur ani lova kan ram ta na mal som na ro pui tak min thlen tu ani ti kha kan soinon du bok ani